akokopie mo ewo empasaso ya eno ewo ahafo ano south west district a eno wa santimentem ho hanum sem ye beka ya enche ye emretie wanie ana otumfo otekokoso opemso asantimawura ehwa asese wona wo involve omself anase mpo no omoye galamse adwuma na so omoye niema bia etia anase egu ono ne ho fi no ene obekọ obedi kan ansa no waba etiene ene ahemfuni bi chese tutu bia chese pampam bia ma chese ebi hwere wo makonwa ma ebi suya nso nkosi aga wahu na we na empasa so ehene na wono so woka ho ai nana ampofu twumasi wono ene na ye empasa so hene ya wono so ne de yakoba ya ne se it was alleged say wo tonton saso double says nipa ba ku mienu miansa ne ade ya chese wo san so de ye legal mining galamse no ojiji die ni ade ama chese otumfo ehwe mu no se wo hu se eyampani nuane ampane chese wo tunu ya ma papa wo kodi ne yere aduane a chese eba sa no wode administration job no wode bibia handi over edema ohema ya wo empasa so na wode ma ohema no me no kase Ghana sadi wo yakae ho ahemfoni ahema no wo ye ba no sa wo ntena mu krom wo na mabrochima mu ni ade uni adaje a o ye de akwaji sadi otu so nti no empasa so hema akodi abrochire na okodi abrochire wono ma chese eho na aja wodi ne nkwe wo bo no ye ne 1 2 3 bi ni ade ana wono so ade administration job no ade ma akwamu hene nana aje mensa ode ma nana akwamu se wono so won hwe chire na che achenya fefefe no na chese kama se akwamu hene nana mpofu twumasi ya otumfo tu no ade so no akwamu hene so ni suni ni ba no pe edom no kire se it's alleged se papa ene jajajajai entwidie krono empuntudwuma bia nkoso kakra bebe bia ne papa wo de achana ta so no nko wa squander wei ene ekoba se kromwofo yina sori se da bi ene yempene ye wobunumankuma ye wobunumankuma dapajanie wobunumankuma dapajanie wosunoi chini aboa ene owura opani kese ba akwa yefe no kwadwa sare emabunu no wodi wo manim ana ye ana chase akwamu omuni akwamu konya ya kroma ni nyina wo mkoto hye akwamu so ene agyan ye gie bibia ya chase wo mji omu bibia free akwamu nana akwamu an wo mji free ni nsem a ebedi eye emabunu no se wo mo abehwe omu kro na we na emabunu no chase galamsefo omu okro no no in fact omunya hwe fam akro no eba na empanifo akwamu wajefo ache no wam wajefo ache na wam ana omudi ye no omko galamsefo no so mo mo yesi munjai na aban John Dramani Mahama se munye adwuma no mo pese mo beja mo so mo pese mo boboye ene de wom nie chese omuni omu ye na China foi ni galamsefo ka se nyehwe ye beye bibia mamo we nya yibia de odi na ade odi bankum na agie ene ne emabunu no chese enkofo no tabiri sika mu odupa otim se sika no na mu pi na nkwan anka ya be ya wo mo gye ya me no ka se ene ekohwe police station mo peja fefefe de esi wo kama boho sa wodo wo mo tututu nsuo no ne chese de tanka sisi so amanfo nya nsuo no bi di dware di edidi no mo nuane awodo ne ade ya chese amakuro no konkan ba sa na de anunguase abra kwamu tie ne sese wo no so pekwan bi so na wode asem allegation eto kwadwa sare na wodi youth no maburu nanim no ya anya asem keto na wei ene na no ya kwamu sore ye ene wo chese wo wura asare na wodi maburu nanim no wono kwa wo ye illegal man we galamsey enti wono no wo kire se enu ntini wakwa report se mra meche kwadwa sare no eti kwadwa sare no kra ye wanted ye pen wache no we na kwadwa sare no ye ko ya woni kachechie 90.9 FM adwehwe nkomo enu ochie mu chie me se ofa mi krowei eye abrochimam krowei eye bantama eye haya na mete na woni medi nkomo no meboa menwane ko ba bia ena omumra mecheme my ready menye galamsey so ba bia na mo meboni amaya ne se akwamu emisuzu esika no rough ya magye no ye meni edom na kwakọ gye de hwekuro no ena ye ne ya na meni okasei meni obi edi nkomo committee chama wo kromo ho ye fa no Kofi Asare breko me ba cho wono wo kan say ne support wo de ta aye Asare yachi sanso ana aye committee for youth entire youth ni na assembly member ho kra no wo kire say wo de no support etai aye Kwadwo Asare no achi nti ade wei akoye the battle between yewura Kwadwo Asare wa youth leader no ana afenso no
yewura nana akwamu hina wo ho nana agye mensa ena afenso no committee chairman yewura kopia sarebre ko na me no kase wo pani a sebi wodi eye dwumadie yi me kire eye anadwo anasempo no ayi samre kra bose anapahiman programming Nyameba Eric me pacho wo kira numbers ahodo ni nyina ya frɛ ya nya asansa asam de utumira no akyesie ya frɛ yewura kwadwa sare ya oyɛ youth leader no ne number no wa ha ya nya no ya frɛ eye yewura asarebre ko ya oyɛ unit committee chairman samotene nka ne number no ne phone won so ya frɛ no ya nya no na kwamu ne kyerɛ na je mensa ne number no so ha ya frɛ wo no so ya wo no so ya nya no etime no kase ekuro ni de still yewura kwadwa sare ya oyɛ youth leader no wono ena ejine mu te se bi wo hene ana sempo no wo jina mu se obi a wono ena ehwe kuro no se yayi na eho so aye beja na mom adom dodo na no e support aye ewura kwadwa sare no se wono na mmoa na wo mo enkonko manim tie ne empanifo oguso a wo mu edi ensem no mu abobo ni mu atepo se ne be ya wedi ye ebeto ye na enkan ko yedie fa hodie mpuntuo na kuro no afa no ntoma pa enso so edi afra abusia wei eye FM ho dwumadie ewo eye Katakyie 90.9 FM Anigyie Fie anopa morning show no segment ba ko ewo mu no story etwa to kra no eye abrehosem endra me ne eye abrante no ne bra pani edi nkomo na menim se we de yewia em se producer be try number na hwe wonya no a wan kasa wo betie firi wo mo aho no mu se nsama a me de bra wo no ya na enye ntro asukono ma owo eye emfie dumiensa abrante no me pacho kura ye frɛ no osiem ya eno ewo na do kuro mu wo me kyerɛ eastern region na poema ntam ho no no eho ana kura yi wo mo ewo wone ne papa ene ne maame nyina wo mo ehye na de ewo nyina no sɛ papa bi a wadua ne boode ade be kye boode no eduro be yedu ne kɔ eduro be yeduonu ne kɔ ene boode no bo wura hɔ a type bi bi wom apem wom apentu wom eka menko woni aba tese ni nyina boode ni nyina bi wom a ni obetim de atwetɔ wom obetim de abo ampesie wom ni obetim de awufuo wom ni obetim de afufuto de amansamanfo di kura sanso de agoro bra so gyina mu a tese boode no eye kama pa tese ahaba no kura de obetim atwa ama oba se bi opemfo awo ka na obetim amana gyina so na sa awo no aka no akɔ achichi ne etim de do ya sabia no ni nyina ewo mu a anya asam ketwa na we na manfo so de wo ma twese me kese wo ma wie papa yi eko ye wia me boode na ye wia ne boode nyina no ena o yesesa de nipa obekye no obedwudwa no nipa obekye no obedwudwa no ena ma eye asuko no ma ya America na asemi akrai se na wotwam ye friend Richmond K Anthony aka pa na wotwam no hu se enkofo bi ewia boode no yes wo mu wia nto mu wia no na oben ho no kasa machimo semu na ya mu wia Anthony boode no ani ya me koka akra ni yesa me koka na nkofo to hye akra so na mo twe ne ba no mo se ne yewo ye do nso so beda ne boode anya akra ni tiri mu gyen na we di ama no kon sew na we di ama o mu twitwa akra no ma che se akra no sa akra na di moja hyewo se o mo a ne trade akra ne ba fie no mu dwane gya no ho se den yo me ne o papa di nkomo ama o papa kira akra no mo ofia na akra ne be epie fie wo pie fie ne hu moja ne papa ne mo hye no obusa me ne ba ne se me ba na den akra no wakasa kra sebi na moja pufiri na no mo ba ne mom kakra wotimi kan ye no ana papa ne kyerem de kyerem me se eye nkofo bia no mo wia papa obi board a ohun ya so wa beka ana omu etwitwa no na obusa akra no se ohun eye ho amoa akra ni bia na no a ni moja ni nyina tim otofom ana eja manfo se na nso oben akra de no moje prom akra mfa no nkwafe na obusa ne nsam ana afi omu pagya akra yi nti papa no kyese wo mo ne no kwa yarasabia ewo eye kuro no ma yefra no Hawa Memorial Hospital na kyese tani dia Hawa Memorial Hospital ana omo de akoda yi ekoye nti omo de akra no ekoye no in fact senior doctor for omo bro for omo ta kan no was say he was pronounced dead before arrival na kyese edinu du wono no na waye nyame dia enya asam ketwa na wei ana manfo wura hoye pa ya omo de ama achim niwtafo police so munye hwehwemo samre emu na kodi wo mo ho postmortem ni ade a ekoso no apolice for che say
ekuro no do munye din mo obi ankasa mo kasa abonfo no be ko akire munye din ye be use discretion ye be use experience wo post dwuma no na ye de ache san krofo no na se yensa so mu a won se Ghana ni bia no e won the right to liberty. Okay, ma men kwa o no so na men inkomo e wo men kompasa so na men kodi inkomo e wo homra committee chairman a won pasa so number 2 wa homa no so ye ntwe inkomo mira mo achi na pe ba Katakyie FM so yo wadaruma no krasa wona committee chairman e won pasa so number 2 bacha me na be committee chairman yo ya tete nsembebre e wo hoda na esi anope wadama oye committee chairman ide boy nchiremu kakra because me pacho efa edi ehu me pacho efa eye ahinie no ho nsem a maburu no asori a omo eye omo te by force said ye tie bia no mo ankasa befo kroman no puntu djuma de ahye omo nsem na afi omo ankasa aye eno ho nsem ene na na akwamu nsensem no yo because the really can make that one say make you tie funya ni dia ko fatale aba pasa so ya jobo na be so ta ni mejo ene obi adi ni mo pasa so no be no committee chairman mo pasa so no be because you are trying to be na number of Kumasi and Jacob. And what say you could perform the movement of the individual. The clear about him and a number of them. And so, but I say about one. And he, Emma, you do not manage another committee for me as I remember. And I actually, I want to pass on the two. When because you are there, what I say, you will say, oh, yeah, I'm saying, well, you're part of animal. And you know what I say, you are sorry, you to do animal. Now, buy it on social. Make what I say, social. And the Miami, I call, baby, of my humano. The corner of my human, they go on my catastrophe. There was one catastrophe. Babulono, whatever I could for family. And the Fred Babulono, the young corner of Popuano. Nemo mukata amana so when am ba we o mudo tie yo amana ne so far say die o makata kata so asem mo mudo mu fidi na ko wa ma no mo say ni so ma as started bi so ra sar sam ko mo so ye ko ye no be ke na ede so ayo pinche ade ti o mo say you say asom no politics some na e tu garanti no e ti yesu ye pele fo na yes, we could learn. You need to leave there one way. I come to the one or two there, or Babuano. Upon the cashier, we will be at the influence here. This will come and try to have a person. I come with my green chest in the Boacasa. We will be at the end of one of the Bokuno. Upon a number of Kumasi child, said, one nation will crew. Most of the Kurdish and our community, and I was with you with an influence in you. You have no idea about question of the when you get to the police station, you will say police station. No, commander, my say, so man for the answer, I move to police station. The church elected could be able to be a UDC, them going for them. Maybe you said the could be a court. Because I need you. Just on the mind of the police station, you book here, near the police station media, and you enter the chief. Can you remember me or mine? Shy. Ama yedi esesa tie bia wo mo small scale money no hand ana o se ko mo so e ko mo so ko Katakyie mu because yes wo ba do ni mo be sha ana police station we say here measure area no masa e se woni enso ka kire ye se me no ba kuriye ana mo fa ko ye ni sika ye bie ana ye nya mo ne se e ba ko ko ni nsan tie bia mo a so so do ko no ma so nya so fa so bia no and yes, we don't for so good. It's a mutu and mutu. The politician and my mother, you can go my account and it says, I'm a trade. Then another job will be there no more for Kodia. And yes, you and now. I was saying, I said, work with you. I don't know how much you say, but I will. So be somewhere. The Lord have a very suku there. I see it. Maybe I said the cat could be as a mama while I be seen there. One way, and you may buy the 2 money. Oh my abo, oh my cement, oh my iron rose,
and your money over the money, and you can't get to cool down at 2.8 echo. So when it gets low, let us say, and why you have pie in yet. I shoot up and you are also more, you know. I never see anybody that's on a kid, yeah. And you have to tell much. I'm a shady as can be a put to do so could be. So when it gets over the I can't make you far and I don't know. Right, enti se eba no sa no a na cho se no se metie ni ya ba pem se me ne wo ka sei ohene enni kro ne so okay na ko mun ko ni jano na ti na ko jira wa ma because you are going to touch a woman. If you have to come 82, 8,200, and you know, I community in the book as a book committee, you know, when you necessity in the book, so committee, or Guno, and much will be committee, which will committee, we have to let water. And you're under a bank, who do to committee. As an other case, you know, nah. The area of the Kumadia of insurance was what it. Community center, young was what it. Could the money to come with India? The Bombay and your commander and the company, and then said that I don't know the idea of Buka. I was what it. What is what the man would be? The man said, the number for. I was at this chef who could never woman. And you say, "Oh, no, buy a yacht on the man. I'm not going to get them. I don't know about a yacht or mine to carry and put you with you. I don't know what buy a yacht on the man or no place and yacht on that. What can I get beside me? I don't know. All right, enti se say no dear, not just a uchire mu a mapamo galamsey fo no mo says hon niema no na afi so mo a mode sika akra o man no anya no e de yempontu dwuma ho. And you ask a kind of can come with you. The son of the said, man. So the way that could back over the when you never get. Only the kind of business and you cannot earn. All right. Now, that's it. All right. Amansan Dawuro sinu Katakyie 90.9 and I guswa yatwetwe enkomo no we ye kompasaso and I kodi nkomo kakra e wo ho nema bia na ama ne ho mene so ho e fa me ho ne fa wo ho enti ena ye nyina no yade som ye man mo man atumi akoso then the fa wie ma me na rank rate mu quick wa yes na am say me de be wie na mo me de wie no ma no chia eye baby viva fashion center eno ewo eye toase me ankasa Mr. Janet otani ba no na nyame ya adoma ampesetia ayefrobo ho amekoye emisi ho no ma ehobe sengege no all right ehobe sengege ntino me kwa amene sofo beko okay me sofo beko all right me da se Sunday orenda me da se pa
Okay, nti yebeko dwaso ne akoton ade kakra yedi dwa kakra na fe yaba na ya hwe nkrata mu nsem ba ko menu bia wo so 1 2 3 tew na fe yadi nkomo anopay champion Mugabe Nyameba papa bra bibia yeboko adumo Crystal Daroma bibia yigokrom se pemfo yi no ayi you ayibone yes no de akwa bia na yi na de no hu se yi na efe manu no se ya tinani mama na bedu amna bedu na pampem aha wasa juska on the reverend kanu ya juska na asa ya obasa enkoye kura bayin so de ye kodwa man so to ade mama ya mate menu apanyin ye kodwa man so ni yakwa akohwe me pacha uye obi na upe baabi abo adwa ton de hu de ra mesrew se de dan de nya ya na meka no emfo woni nkyere baabi ya ni nyina eye Katakyie 90.9 FM obon wodi aba empenifo ho marketing manager wo ho omo no betena se no ma yenhye ya ebeboa wo se de ebe ya wo so ukodwa man so no ade a opese ye bon de ma no bibia ebetimi akoyi papa ede ama na wade na wo ton no so no dodo na atimi ehu no ma to become kama pa de ama me pa chawo ya mfre Katakyie 90.9 FM empenifo 0543 374617 0543374617 erutime sira bomadia na so Black Katakyie 90.9 FM na ni emedi djuma na atete ya bo no so ma se de be ya bibia ebeko kama pa ede ama Aferi Community Hospital me pa chawo sa wo yare abomadia yare bia ATT wu ni nyina eye Aferi Community Hospital erutime sira bomodene na wo bra na sa wo yare se de be ya wo yare na aye krankro no etimi fa wonko owu no ni na Aferi Community Hospital ye adwuma efiri adwoada ekopim kwasiada da mu ni na ye adwuma 247 anu timesiraw bombadin abra na yenhwew obesa ye uko antenatal clinic ampacho ye obi ha yenko antenatal na oba no pa na obenya breakfast adi obeye exercise saa nso na oyopemfo abun say yes ugina wona so pa anu timesiraw bombadin na we oba obeba antenatal no ewo Aferi Community Hospital me pa cha wododo musene hawo utimi modo mpema mepacha udie ni nyina Aferi Community Hospital uyo bia wani ya wo ya utimi pusa wani sa we say na hu ade hunu 2233 mepacha bomadi a ebra Aferi Community Hospital na your doctors force ronko amba buawo amasa ade ni nyina atimi afiri ho amam uyo bi na se opa wo mepacha obetimi aba ahena sa ahena na wo hwe a mepacha obetimi aba eboba nso a wode no benya abotre na ya wo hurum kama pa ade amam anu timi srawo bomadi a uyo bi so abon se enso anketenkiti bi na gu na mani prekese tantantan basa mepacha bla wakwa enkwa ni nyina Aferi Community Hospital which ankra corporate service na mepacha ni nyina mo betimi amba premium acacia and health insurance de keka hu nyina mepacha fabra na yenhwe wo Aferi Community Hospital wati na yamuaw ya re bia ekwa nyina mepacha wo de ya ne se obeba Aferi Community Hospital na a doctor for omunum de na omu nyamesuro ani sua hu no omu atimi aboaw na we ya na etimefro anasefo no kra de ye nka ade na enwanwa na efesi ewo Aferi Community Hospital mesra obomodi a na bra ne yenhwew me pa cha obetuma frem panimfo ewo 0240 176502 0240 176502 na yamwa Ejapata se me kanjo uye obi na opetals no kopa e de siesie ofie e de du dwuma me pa choni nyina Ejapata anu timi sere obomodi abra na ye ma otas papa ne fa ko siesie ofie na ofie wonya kono maka cho se tiles no e na egu ahodo e sanso sizes enti de opa bia no oba obonwu se empanimfo ababuawo na omatimi abuawo se de be ya o tiles no de ope no wo de ofie ne kura pan ba e ma de be fiti ofie wa obetimi e de akwako siesie o anu
Mr. Bomodian Bla, you're rustic, you're polish, Nina everywhere. Sansura a Japa Plaza Semen Control. We will be now open Italian doors, papa. Now what to me did you ma ewu fear? Nina a Japa Plaza. Me patch on your uncle, your tap, your sink, your mirror, your basin cabinet, your doors, your keys, chemicals, strips, and then the account WC is a hold on the Otanaswa, basin in Bay and me patch on Nina, Yasu and a papa. Sansura jacuzzis, a hold on Nina, me patch Ubenye Buati, me patch Bomodia, a Japa house, our ferry. Baby Katakyie 90.9 FM one eho na ubehu Ejapa house baby ani a na so open chire mu aburu me de so a obetimi afrɛ manager Joe, 0552 953440 0552 953440 and 0593 387686. Me pacho bomodia na frɛ no ati na obegye so na waboa ma ofie won so aya kono na ho aya nika. Me pacho wade achi ye kodidi ya fa na ye kodidi wo Obiba JK Papa restaurant aduane papa fie Obiba JK Papa restaurant na ye kwa kodidi me so aduane ba kra na pese odi no ene anopei upe fufuo upe muti obanku abeti ene nyakeka ho nyina me pacha wo eye Obiba JK Papa restaurant na daroma na ye kwa kodidi anopei both local and continental dishes nyina no ebi ewo honom me pacha bomodi bra we obi now there upe short bread cake bread meat pie pizza ene de ka ho nyina no oba ye beboa upe orders ahodo nyina say we engagement party say we wedding ayiyo and birthday parties ene yakeka ho nyina no pacha oba orders no wo de be ye beboa na yetima ne kama pa na esiesiu ebo ne so from ne aboa upe baabi so ato obedin aye engagement agene yo me pacha ni nyina no eye Obiba JK Papa restaurant so ye obabi kakraka obetimi adi sa dwumadie no enso ewo ho enu ti Mr. Bomodi abra na yemu a Obiba JK Papa restaurant me pacha ye won paseti a atwema mponu asem na mekan odu wani a kire baabi ne kwan so na wo kwa o kwa won sabonkum o ba won sanifa eho na obehu Obiba JK Papa restaurant me pacha wo ye frɛ Obiba JK 0256 516276 and 0537 412748 and 0557 098008 Obiba JK Papa restaurant or say Adrian Papa Fie Ejapa beauty salon me pacho me kan for my enu anamo manu minu anamo manu musu muntie bi na mama mo yene no enya kono no musiesie mo ho a mo de damochi me pacho wo yoba na pesa wo ye fa bomodi bra afere Ejapa beauty salon me pacho wo ho oba de wo ho ofe eye wutirinyi wo ho be ye fa wani munyam ni nyina eye wutirinyi enti bomodi bra na nsiesie na wo ho nye fe me pacho ye wig making acrylic nails, normal nails, gel nails, hair rig installation, frontal pony braiding, pedicure and medicure ni nyana pacha papa ni nyina yaso ye ene ye no enu ti bomodi abra na ye mo oni nsiesie na wo ho nyefe se da be ya upia o kanche makodo nko ano obejo yoyoyo na wabo abaso makodo nko na ho yefe enti memma nei emlantie nei papafo na emesere mo yire no makanche won makodo nko ano mo nsiesie mo ho ewo Ejapa beauty salon se da be ya o ma ho ofe no ebetima sipi na sita me pacha human hairs ahodo ni nyina no me pacha yaso ye ubenya biato me pacha ye Colombian hair, Canadian hair, Brazilian hair, Mexican hair me pacha ope Ghana ene alata for de no kra me pacho ni nyina na ye krado ye bebo modi an ya ma obi ne santi no ye be frɛ ma no e wo 0554 389308 0554 389308 me pacho ye mfrɛ wo mo na omonji so me pacho ye wa ferry ye ni Katakyie 90.9 FM ene wo Abrosan Kro nti bomodi abra Ejapa beauty salon na ye mwo na wa ho siesie no NCP pa Monox 89 Enterprise na frɛ me pacho uyo bia afi no abobradu baabi wanya sika kakra obese osi ufi a efri na nasase no ekopim na wie no ni nyina eye Monox 89 Enterprise enu nti Mr. Bomodi abra building materials ahodo ni nyina any hardware ahodo ni nyina papa no ye yaso ne wo ye inkofo na supply ne mento bia so ni mi se omoniema papa enu nti Mr. Bomodi abra ne beje building materials ahodo ni nyina na fa ko siesie ufi any hardware no na ufi wonye fede na ope POP ope fibers Andrea paint ope cement ope home charm plumbing material pipes no you 2 inches 3/4 4 inches 8 inches polling tanks no dodo a ope bia no pacho bra yaso ye wati ye be ma obi cutting this na ope air grinding machine no roofing sheet alloy zinc galvanized and zinc no ni nyina yaso ye shano so makachro me se yanko yaso ye
oto ne na osika nso e be ma okwan fa mo ba ma letua anso nso asika dodo apese wo yie ene de apese wo send bia ne nyina no akwanya da wo so wo yie ne nyina enu timi sraw from Mr Gideon e was 0554 272080 0554 272080 me pa chawo ye wo atwema afari Akro from Junction one me ba chahwa na be Monox 89 Enterprise atwema ferry akro from Junction be taxi drivers no one me ba chahwa na ubehu Monox 89 Enterprise me ba chobra na uda na chassis kopim na wiye no ye mo na enye kama pa Big Joe Enterprise me ba chawo so we obi na ofun asai say dem me fun asai ya me ba chawo uni how kra uni problem bia me pacho ni nyina Big Joe Enterprise me pacho ko ne ko phone bito say ofun po na lock that so me pacho o de kwa obeyi amon me pacho de na pesa woto accessories bay screen repairs chargers earpiece airpods and screen protectors nyina no me pacho houses awudo nyina no me pacho phone no ene won prepare de nyina ni nyina Big Joe Enterprise me pacho brane mu awate na ofun enya kama pa na ensense ni dem open mu na tonso me obi ato phones awudo bia no ebi ewo yaso ye me pacho modern bra o dia oba dia open bodin na yenyi emfamon Big Joe ewo ebu akwa total filling station won ma me pacho ho na be hu ye me wo kunsu zongo Jansen so wa ehon so ube hu ye sanso na sanso anwia kwanta ehon so hwehwe ye ube hu ye pa the santi no obefra Big Joe from penny 4 ewo 0245 79 4556 0245794556 and now 0209545156. Oh, Fred Big Joe from Penny for no more bow, no more to me and my phones on the open piano or more to me at the amount. I can't to you, I can't to ye, me pacho, ye took a boga. You go pesca be go to come, Abe Fie. You go pesca be able to you go to come, Abe Yereniama. The Sentino, full-time recruitment and travel consult for say, Madaroma, or Modi to come Yakwam on it, America Jessica, Abe Bushia, and until me some Modi and Frewamo, me pacho Modi Albania, Australia, Canada, Germany, UK, Luxembourg, Holland, Iceland, Japan, China, New Zealand, Dubai. Me pacho school for crowd dem atwa me pacho moba student visa ne be jama mo Schengen visa ni no me pacho ya de mamu enuti misramo momo modia na mo hwehwe full time recruitment and travel consult limited. Na ye mo ye fa wontu kwa mate ko ye kwa mo ne ko pesika egu boto ne fa behwe fi akonto de ye de be kasa akonto nya bia na me pacho woboa Italy, Portugal, Serbia, Bulgaria nya no me pacho ye do be ko enuti misrawo de wo hia your passport. O de passport abomodi abra me pacho we visa before payment enuti misra abomodi abra woni passport nso a ye ni be bomodi a ne agibi na otwe me pepepe ne ya di amount de be ya bibia ebetumi akon kan pa e di amount me pacho ye mfra ohini Solomon ewo 0536786913 and 0549563403 me pacho you so for like your complex kwano so one ma baby a Wax Angel Academy one school no me pacho premises one na no omo compound ka sie bi o me pacho e hwa na be full time recruitment and travel consult limited anu ti me sero me pacho momodi abra ne emfa wontu kwan na konto we eye ko pesika be hwa abusuanfo say da be awon so dada system no e betimi akoye pa dia onya me ba you tu kwan ye ko pesika yes Yasanso ba yaba ndene yaba. All right. Yaba fie ne de ne quickly no. Yen hwe ne yentinsim na yen hwe nsema won kratam ano pay. The wokratam nsema mo de aba no ba komienu bi na fe yen hwe no pay fo ba. Ye be di nkomo ama bibia nso atimi akoso kama ba e wo hono mo ano pay. Ano pay wutie me King George o share live e wo Germany Vis Debin. Hey. Semu Vis the big. And now say then I was leaving. Vis Baden. Yeah, mo for you to quite be na yet the question. King George, okay, Vis Baden. Thank you. Okay. Ordinary just will the Church of Pentecost members in Germany, Vis Baden. Wow. Also for Boaten, Pastor Boaten, so share live Church of Pentecost. Or your software ewo Visbaden yo Sausuna Irajwa so share live Irajwa so share live ewo aferi eti munyina no yeda mwase why se munyina mo share ye maji brana mo share no pay kwaramachi bibia e boko adomi ahweye ye ho ye pa okay kutokum na atope and then what by the usi utino so efe live wo
enti like dem sa ne de na chese na bibia be fine ya so kutu asi to esepemawu ede esepemawu ye de maka kama no ya manager ne ka ewuja de ewujama de ohwe ni pa obon ho ban uwi manager ne ka yes sir one do meka I see vida o mine mu ko say o mine de no kure nie nanka o man peni ye na afa mu de nanka ye timamufo so timi ye di boade a nanka no wan no nanka afa because the esefata se obeye no ana oyi ye ni timamufo a agya se nke ye de na ye ni ayete wo na ye consumers no nke ye enjoy se Ghanaians no ana intimi nye dai emma so no kwagu eno kwa pa no aka no we teme me phone na aja ko ekosiko we na kwentia eni ana ebo enwa mbro ana de kwa shama nyofo ezo amanyofo de si no mutie but saban bi ba na se aja o ye nyema bi abo ama nyema bi akonkan a na ye timamufo na ese di enwa abro de a te bi na ntwai so no do da esi atoto dada fu eso aba fom enso nyema na wase mo teso na nke ba fom na nke ezu eji ye consumers no enzo pasa na kodukono entimi nyede akatia so yentum da bi se aban de uti Ghana ase no ye ni yi price bi se bi a obi anfa na de si price mechanical control system na emwa ye yes ye and say baby ti say Libya me nko Libya da bati bi no kama na say Libya de okotom mok si ya I was to ma bi me be the same thing na the same price but man pay to me abomodene ama do na number from there dia na say aka me no mi no see be dia to aso bi apen ordinary so bi apen ordinary dia je enti mo ba ko mo asade na pa say aban no won say aban wa asade timamufo so ye wa asade so guta na asade say aban no de hye ne ba o timamuni no o ti ba bi na ubu mra no so no nya aban ne be ye enya aban ne be ye wo wadwene na aye wo sa so no and I just had enforcement sabe ebegu so said ye cheche drivers ni bi mokodi so no yenye so yenye moye ho bi what inside ye wo to ye dore wanya ayi wo so no dore ya ba foma mane ma ko fa yi en kana ka tumi fatana and over 20 enti consumers no say ye consumers say ye hwe ni ye na say consumers ye ni option bia no mo kan ye say wo no ko kan say na ye ton no na wo ko so no ye consumers de ye ni hwi yo say anya bibia fa na so me prayer sa because me say you so yi say nipa na ono no e de fun we ba beton no so ko say ye say fun we $10,000 na to betimi ato but ono mo ka wo na obe use na we consumer no wo na oboka say nwimre ya driver for ya mo ha adwe so no okaso wo bank awe 20 Ghana kura open them to before o pagina o ba ka yetia o pagina so no ya asem ya bana ye de ya no kwenye me Ghana man penjon drama ma ama no kwenye be 5 months e kuna yi 6 months no kwenye de o ye mra so bu ekoyi na no say keme boss keme achichi Roberts for bia yeah achichi Roberts for bia yeah but me hono no udie chichi o mu no awakwa say if the next Amansan ye yes obi ad the price about one thing say be obi ad the price but oko VIP this other ayin so a the same VIP na ebiji 150 ebiji 100 so the price so about ai ebi ya Wi-Fi is one yin na mu kirikiri mu je open wa fo oh fine e je mo che se listen ko che trotro fo no mo oni cho mu so nka ho o che trotro fo de on che VIP fo no ne ada basis nka ho so that na o ka trotro VIP ayi wo mo trotro bi so 25 e bo of fru nyanya iko ni shi wo mu kan the was do be ko you are making sense you are making sense in Ghana here na hu bi o mo ko jeni ni no ebi ni wo okay any am contract mami na menya na minimum come out ogabi di kama me na any say ye hwan grant ni we di any say me the delegates go wakata na edi kan yey Obama ni bi na dia pa na beti bayira hu mama bayira hu makasi na nke mi say MPP wo so ko kwa manyoku no ka mbe kwa congress ka initially no ka ya na be ka afe ana afe ne fa am ya kwakoto ba na ya ko muta iyo makandifo na say de krata no e Obama ni bi ni nyina ne say na me ya duma opeponda etoso aduasa ba ko afimpi no ene aduonu nsia
January 31st 2026 ɛna ɔmo kɔ yi ɔmo akandifoɔ ama ɔmo akɔ di party no animu ɔmo akɔ pɛ frankatufoɔ a obi kura saa franka no ɛde amo ɔmo ɛno na pipa no ɛbɔ ho ama ne na hwɛ pipa no anim a ma ho mpanimfoɔ kuku dɛm bi paa ɛnso ɛde dɛ ne mu hu yɛwura Kennedy Japan me hu yɛwura Dr. Mahmoud Bawumia na ɔno na yɛkura franka ɛma MPP amanyoko no saa nso me hu yɛwura Brand Champon ɛnso ɛda kowa krata no anim bi nti sɛ next year ne deɛ 2026 ne deɛ next year ne deɛ ɛbɛyɛ hu papa saa mpanimfoɔ nyinaa ɛpere sɛ yɛnto ɔmo so aba no nyinaa ɛmɛkura franka ɛmfama MPP ɔsono kokoroko amanyoko na oba no twia so baabi a yɛwura Charles Bisi hu sensɛm yɛ bae sɛ deɛ court amenya ne ntiɛ sɛ nyame yɛ adom a kuta ho sa da ɛtɔ so mmienu pɛpɛɛpɛ on the 2nd of July ɛna ɔno so ɛbɛkɔ court na agya nsɛm bi a ɛwɔ biara no nso no court atumi ɛne naka sɛ deɛ ɛme sɛ fake doctor sɛ mi ɛna ɛbɛyi sɛ dɛm sɛ MP for mmienu bi NDC for MP mmienu bi ɛne ɛyɛ na wo nso de atɔ to na krataa no nso ɛbɔ ho amaneɛ na ayi Mugabe also hyɛ aseɛ na mede informal bɔkata no ana ɛhyɛ aseɛ na nano yɛ na Supreme Court ade agyefoɔ yi yɛ vetting ɔmo tena aseɛ na ɔmo nso de ha yɛ ato bia ɔmo se ɛyɛ yi political ayi amanyofoɔ yi ɔmo sɛ ɛbɛba sɛ deɛ yɛ kan sɛ bi na political interference na ɔmo wurawuram ɛbasa na ama ɛyɛ ade agyefoɔ no adwuma no na akɔkɔ dendenden de ama wɔn so ate aseɛ kata na bɔ ho ama deɛ wɔ ha sɛ yi na asoma na wokan a wantimi ankyerɛ mu a meba bɛkyerɛ mu ama wɔ yi no dabi yɛsɛ GTEC ɛna ɔsɛ sɛ deɛ ɔde 1 2 3 2 antoto 3 deɛ ana ɔde ma ɛyɛ yi ewiase nyinaa ne nyinaa sɛ NDC MPs bɛmienu na Mr. Lucas wɔ hɔ a no bɛ wakɔhyɛ baabi wei yɛ doctor deɛ no ɔde tight bɛfu abɔ ne ba no bu sɛ bo ɔsɛ ɛmoa koraa a ɛho nsɛnsɛm so wabɔ ho amanneɛ nso ɛwɔ ha sɛ yie na wankasa wowɔ fa yɛwura Oforiata ɛnkane finance minister ɛmfo so da ha sɛ yɛsɛ deɛ Nyankopɔn da woroma ne surgery no ɛtumi akɔ sɛ tɔten na sɛ deɛ wabɔ ho amanneɛ wɔ ha sɛ na Mr. Lucas wei OSP yɛsɛ OSP versus Charles Bisi all set for July 2nd ɛho nsɛnsɛm so deɛ ɛnso so ɛno no Mami fa the new center ko akrata no ento so wo hwe ni akrata no ebo amane bi se ne saade ne na sika krabia ifem Ecobank no omo atimi abomo modern pa se de omo se omo de $24 million pa na hye sort project enchini adwuma de bia no wudi no omo timi enchini sort project bia na omo ye no wo emse ne wo upper north for baby and I know me omo ye so no etimi so create jobs pa almost 3,000 jobs na etimi create dem amabunu no omo betumi ayebie omo $24 million and omo dis sika botene pa omo tumi edishim krata na biem ose bo amane ose afiwe mu nko a efiri January bepem June ye omi be abosumi nsia mu ani enipa aka akwanhia ani moto aku omo nko ano eye 1267 ɛna ɔmawuo moto nko ankra de ɛyɛ 582 na je sɛ wohwɛ mu a moto nko an no na yɛ sɛ ɔhamu aduanan ɛne akiri pɔnkono no ɛyɛ sɛ nyasam ketewa moto yɛ tete so ya ɛna edi awusa na ne ka nko anhia nko a every January ɛbɛpem saa bele yi mu no atimi akue na woyɛ ne nkyɛn baabi a ɔsi Accra East ECG for tuna bomodin ɛka na amanfo de no ɔmatimi bomodin Jesus kari na from nkyɛn ɛnya almost $200 million $200 million Ghana cedi ɛna ɔmo sa atumi aka every saa nkɔfo no akrata no ɛde ho amane abate onya akrata no bi na okan akrata fa ɛtɔ so miɛnsa na obehu asɛm no nkyerɛ mu pa ɛwɔ okay me to aso ab daily guide akrata no ana ɛto aso yɛsɛ First National Bank ana sɛ deɛ ɔmo nsa ka $35 million a ɔmo nsa de ba be wuro mu nwuma mu a krata nso abɔ ho amane ɛwɔ ha sɛ yie ɛna aha sɛ so Freddy Brain so ɛna ɛka sɛ yie ɔsɛ still na wɔne deɛ ɔda so gyina yɛwura ɛyɛ Dr. Anigyie Fie sɛ ɔno deɛ no kuranie ɛba sɛ Nyankopɔn yɛ adom a NPP foɔ yɛwura General Secretary nsɛm ɔbɛka yɛ no January 2nd no ana meba yes nyaba pa de deɛ wɔne nknipa nkosusu paa ne sɛ nke ewura Bawumia one nsanka ntontu franka ema eye MPP amonyuko no na front page e wo daily guide mu no ana ode aba no wo kire se yewura eye Justin Kodua from Pomfo nu e wa hase yi ana o kire se Nyankopɔ ya adom a hwie be January mu 2026 ana MPP
omba be yi omo flag bearer makwa na ohwe from aziz so a Mugabe ansa ho nsensem ya na me koka mesi ansa ne de yes NSC ana yes so ma block a 3597 graduate pin code so ma block ho nsensem so de tie enso so eno no krata nso abɔ ho amane enso so ɛwɔ ha se ye yo ma me fa the publisher ko wakrata no ento aso yi ene ya wohwe ne mu befu a yewura kenofo leta ne yere ne kodonku a ne kanchman twetwo pa ene oda krata ne se ya befu ne nyina ne se o se ne kunu nyane dabi twa kai adablaka ne kunu o timi nyane kora ne nyina ne se ne kunu o kohwe ne ho yale ne mu afi ne obanti nyade a ne kunu o dwala ko babia nti amanfo mo amokeka se na ne kunu nyale na ne kunu ni ya no dabi ma me se bantu wani se ne kunu no o nyane nko babia eno ene nsama ku akrata the publisher ede ba na wohwe ase wo babia say you are frank another mpre ono no ye emrase badwanima nsama do agiri say o dis year preoccupé odi ade mani ye you are frank another mpre o ye dis konkun kan odi ade emma no eyeye when is some the publisher ko wakrata no e dey aba enne ano some chronicle yem fa no to apa na akora fa tu apa mfa to apa Supreme Court judge for ya na anu ya na ye vetu mo ne ho nsensem no ana yebusa se na onse engagana asei obi bekona ho megye ma wo ya ban dwuma mfinhia na dosia ana mesari kusinya salete ensa judge for nko ade de Supreme Court judge for yese mfinhia ma akoma 75 ade osunum ansa wotima akona ho megye na ebusa wote de bi we kura mo de odwen krampa on think fa se adai utumi se bu ho a 75 years nanti adusua be kura no be se betuna tun yi aduna sa yemre ansa na that no odu bi asem ni po we jeri wa hwe okunkwa ana se mesari Wadi damatu sire. Obi bia no mfa. Na yese ai adanse hene so ne attack no. Ne nyina ne se illegal mining kro ya ana nkofo so yetima attack adanse na ho nsensem so de tie eno no. Ana mahu so oyibo boatin abo awuram. Ese o ma ene behi aya anya asem ketua. Kwasa ma twema so agidin. Yo, kwara wa wi o. Me da se ne mo tia no. Wadaroma me da me nche obi anu. So onim se makajo se Maranatha Evangelical Ministry. Yes. Yo, nyame adum ye ba enye mfie aduasa. Nyame adum dadwada. Yedi mfie aduasa ne yedi. Nti be sra manfo. Ya omumra no meja ye na entutu bi ye bia no. Enti mikoye pa emfa emma ye pa. Okay. Enti ene me so me da ase. Karameda Mwasipa Amansan Dawuro ni Katakyie 90.9 FM so yeah bania bedin common penny for atena se anopai ye bedi o mani mu common mo mine so atumi afa no to papa atumi ede efra anopai Okay, and I pay you to think comodia. And Reverend Paul Kofi Mensa Aqua. Reverend Paul Kofi Mensa Aqua. Where Methodist Sofopeni Ewa Calvary Methodist Church Society. Tuase. Ono na tuase nom ne ade no. Ohwe so nti. Tuase Methodist Sofopeni Reverend Paul Kofi Aqua Mensa. Ene eye o birthday erade nyankropon hyeda na papa onhira opa no pay ewo eye enkwatenti anyamedi ama wo ne afe wasambo modedi aka hu fie ho nyame ma wo nyini nche bebrebe emfa enka ho na koso aye nhira efa ma oman no ene nyame enkrofo nyina Elder Samuel Lamten so ATM ya no pay a very good morning to you the spiritual papa nyankropon onhira opapa anopay Anopa mpenimfo atena se ye twetwe oman no emu nkomo na afi ye di oman no emu nkomo ya hwe mpempenso a oman no ya ba bedru sisi ai ewo ho oyibo boatin atena se anopa yi we communications for the NPP sanso na mianka sa menua Peter Buache ono so communications for the NDC enti
yɛnhyɛ no so mpanimfoɔ ni ani ɔmo ɛtwetwe nkɔmmɔ anɔpɛ yɛfrɛ me Nyameba Eric Oduro Jnr anɔpɛ matena se no ndu na mɛsɔre so yɛdi ɔman ne mu nkɔmmɔ ɔbɛbɔ atemaakye ajo sumura bibia bɔkɔ deɛ mura apumbɔkɔ na nso nyame de akyɛ yɛ paa de ɔba de ase megye di sɛ fie so yɛ bɔkɔ o nyame adom ɔba de akyɛ yɛ party mu kɔ sɛn o nyame adom party ne deɛ sɛ wa ni tua nkugu aba yi aka yɛ nyinaa nanso party adwuma mpanyin sɛ de so gyawa ne yɛ de aso nti party ne egu so ahyehyɛ nnura na mpanyinfo kɔhyia ya finally ɔmo de date aba na a presidential candidate on elections ni Adam Artis nti party ni de nyame adom bibia de na akwema bibia ekoso mira okay right enti ene what kind of sound na medase na mom na meka charity for say live on YouTube mabesh Katakyie FM TV when day you say you free da dem ba free mu no mu a na be tie free ai free da dem na ba free mu no mu enti mo fa che ya hwe enti ye be na sa na bibia ya fine we ye Katakyie FM TV to da na e ye se oda so awo da da mu ha yes ni nyina ye Katakyie FM TV e live e wo YouTube enti mon share no so ever by mon ko YouTube se si ana mon share yen live mi na bita mo ache na me ba bra bibia boko nyame do sabe ya wa ha ide yes bibia kama okay na no pay eda samolam tete live why oh great the channel pa oluma drive sisi ana o mama nya no nti se o tie me eda pani pa anya go kra yeah na nyame so mo te say nyame da roma yesu ye ho ye oyibo se party mu ye I was say no reformation say more reset no almost reform yeah okay you be a fine I go be there say na and this ni muti say oh nyame adom okay oni tua aban papa de ba e bia aguna kwam kama ti yeze de emo ya kono wa hwe asante mem ha anka ndi si de first so chata de kura pia bontena usuru okay as that de etimi sekura sab from ntuma ka ho emo ya denjo be mejo ni bi okay that's me me so me das na anope me ya official complain am oyibo ama me ya oyibo complain am ansa na yedi yenkomo esi yedi na anope oyibo ono onim de waye ansa na ja wo ba fie mu a eden a yefiri ba bi ase akoduru ba bi yes na so ba fie na de amane ni si ase na ansa na abasoro na ne ma ni ni ho amane ni di adaru mebru onse fie ye fifoforo na sebi ebru sebi mu panyin se ye chire ba bi na akowie ba bi okay nti me ba na me hu nura ba ko mugabi na emini ne de dwuma wa adwempa FM on na host political show timi hu na hey mura o de ba bia wo na sebi ebru sebi mu o se ade a chin de e se bibi e dan no eti sebi ebru enya bo apaye se bia panyin kese o wosoro hana me yimeni ama bibia be fine bibia be fine waka ne de mu da ho right yes so say neni o man ni mu common free menu Peter Boache eso and the topics aye kan ba bia person sha ase free na odi ebesi bia right okay enti wo de enya hwe mame emfa free oyibo so na ja anka se na anu asem ni nti aha ono so de senior my pa the economy of Ghana. You can the economy of Ghana. May I me type and see breaking it down. So there will be OT. No, but the year can hold potty as some. And never break up on the ma or mine. No, ye quiet him say on mine. Afe Israel ni Iran. Clasha abano and penny for eguswa bomb kaye. So so bay and bet you now mine so going forward. Easy just started these connections. Oibo, I hear a person shall see free number. Mira, I started from the economy. Right. Na ubebu sasa ni economy no kra die. Ti se o se ma tie for etede e ka no. Ne nkomodi fi se bi ebru se bi mu kasa de. O kasa wo se de wo fam no te. Na ohunu de se bi ensema wo ka no e foreba. E se obeka nyoma bebre na be wi ase na eno ye miscommunication no. Enti ye kasa economy na ti se ye kasa nipa there were components of nipa ema aggregate abun make say aggregate e kaboma e ma ne be nipa ti se wo aso wo ani wo hwene wo nsa eti ni nyina kaboma na ma wo complete human being
pacho mira what I say Meti ase. it is a economy na your components na elements bia boni make say aggregate and align na e man ejina the word economy and same one party one we make say one element by client into we inflation na about exchange rate we inflation na about exchange rate we be say dey bluffo and say bia na ka say bia cedi unse Ghana officially and say bia na ka say bia cedi unse Ghana officially your currency issue currency issue cedi but unse your foreign trade in here they didn't know cedi but unse your foreign trade in here they didn't know e was say bia foreign currency it is dollar, pound, yen and you know you hear how cedi no any na ho de ni dollar na ho de no any ye peg here be fan say the exchange rate enti no so ye one aspect it determine the economy enti no so ye one aspect it determine the economy ni I read the foreign reserves it power bobra sabi ebru mu ti say me ameti helps it power bobra sabi ebru mu ti say me ameti hein me pese me hu say me dina branea e was say hu say ma bra ba me bo no me dina branea e was say hu say ma bra ba me bo no a obi nim say bia me bo bra obi a ohu o ni hwe lifestyle and no appearance ye be ko hwe waka obi a ohu o ni hwe lifestyle and no appearance ye be ko hwe waka unsum na ebi kura wan si di kura ebi nem oba yare a that is the foreign reserve of mine no di kura ebi nem oba yare a that is the foreign reserve of mine no se bi bra ye bo no ye wo local reserves and ye international reserves eti abrochire o mine Ghana nye bibia say kura de e two import economy because anyoma blonbeka say catalyze the export no o mine no sebi ebru mu ya jeje mu ama he say ye metima say ya about 90% export import sorry enti na be won say dua edi yesim kura ye kra kawuro nyina ye kra tomatoes nyina ye kra enti blonifa bi trade balance ti say okoton nyoma wa blochire ne de wo de ba no wo de sie ani a ye pe but they make what you say ti say nyoma ni nyina na aggregate a blonifa no the economy enti we will say obusa me a me no sabi ebru mu obebusa say Ghana ablabo na ye bon ye I'm currently as of January 2025 to this June, we heard the indicators. I mean, we are heading towards maybe a right direction. But if we hear about Sebi Ebru ya na menu ya ni Peter ombejene samba but obebusa say Sebi Ebru so papa eje we japade na obeto so na we renovation agitate against you. Nti anyama wa say na man for start ye den kasa bebre na obebusa say adentina yes over 2022 our economy was very bad in terms of progress. Now 2022 emanyoma na ekokra no skyrocketed prices enti growth record 0.9 growth tamani it record 5.1 growth. It's a queer say 2022-2023 economy hu bi ka kire obi a o MPP ni say ye we ni aba we ya na nyame because indicators ni nyina favor ye enti ye be fra me mu no ya started record 3.5 growth in terms of the economy abana 0.9 no ye be fra be ma handle amamo na ye around 3.5 Paja make us what you say. Na a fuel no so a liter of fuel near 4.1. Asat 17.19 per liter 2022-2023. And yes, the be frabe na economic indicators in now was very positive. And a handle man and this as in January. Yes. But Obeka was say be umpo on our ben. But yen so no and foundation now. And Kasai, I think we are heading around growth near 5.1, inflation near 18%. And then fuel later no, I think Makoto Buogo Shell, it was around 11.99, almost 12. But they make us what you say. So we you say, I mean, but they should give us credit because young people say about 18 as out of. Now, we didn't say 2022 year record 40% inflation. But a bit before you end on this one, do you really think, sir,
the growth we are experiencing right now as of GDP, inflation. Absolutely. And now say appreciate it. Economic management, no. A magical. Based on records, based on factors. It doesn't make actually say, ye be frabe mono. You introduce policy if you good for oil. At the reserves buy. To go BOGA. What you say? At the reserves buy. And the two. Call IMF no. IMF actually say we have to be disciplined in terms of expenditure. Because you discipline na ABA, would you pay ABA? Me fans auto fried rice and kwan ABA. No account say no. Sa abrabona obono. Tisonem wa until start ne di benku. But they make what you see. It is started pruning expenditures be down. Okay. So this is very truthful. Among one measure. One key measure. At that time, when you say me repeat our high studio, also Beshana, Ebia, what answers our question to me, Eddie, and my Minio Ibo Watson, and what's in Kano Wire Communications for the NPP. Mami Francis Uncle Fanco Dreamwear Clothing, Ewo Aferia Crofrum Junction, Madame Priscilla, Ewo Honomo Sansona, Ajua Bruni, and so Ewo Honomo Samira, and Akia. A very good morning to you. Thanks for say dollar no cedi no appreciate to the dollar. Inflation as of MPP every abamu no economy kakra yabo ye homoden GDP and also ehwan kakra na che say o man no eniema edda na akwa so economy then na more appreciate wom we am that say hey, we say opposition ah. Oh, say be bria what me can e de bo aban na chi. Ba say dey adani o. Adana dane. Yes, ba obi ba no ka say obi anya hwe ona ye bibia in the first 100 days. And then me no you both e say the success now depends on whatever they did last year. Yeah. That is false. I say ben dia eye enu che dia ene nye papa. So I said then am I na nyankoso a ni nyina desika sem so me nyo ma be ote exchange rate na hwe ade ba ko a ese bo aban na ba so pa ne say yefe bi gold board enne no se say no gold nyina organ nyina no efa baby baako na kwa bonene first no ne o ankwekwe bi obiti koto gold no okoto amonene sika na ebe ye ho bi o so see one of the areas and so on my say on my Ghana eno na koko yes say ye nyina so nyina ye minerals no koko ni sa na mane nyina na sika na esa ma mane mu bi o abasa ye ho kire oh ye foreign exchange ho nyame adom yatima sondaye ahu ye say sa bia we ni ye abeboaye with gold board no is a real gold board now stimulate the whole system ama ye say ejimi go anabio won say wo mamu na say wo foreign investors no mu nyina free access mu few man ma ko baby fra it affect your foreign exchange so but enam say abansa anything no e de ni je so kubi any some kind of change bi e pass system mu ama won free bonane e ba bie nyuma wo ye man mu no ayomakono say Ghana de asuni de be e wa ha e je omuso de omu foreign exchange de be e be ba e sane be nyina kasia na ma ye sika na ho ye de be aye den no eni ti say kasi ye ka economy asem de a omna je ho 6 to 7% in the first and second quarter. Now, but the last quarter, a year 3.54%. Are you doing better? Are you doing better? Are you doing better? In terms of mathematics, a simple mathematics, you are declining. Yeah.
Senenkano or yeah, communications member, regional communications member for the NDC. Inside the way so start to say oh tria road contract on zero backlogs of road contractors I was abani to omoka sabani are willing so for filling sad debt now you be who the rare economy now yeah experience obedi say na even single digit 2017 2018 to almost set the record straight and to make me can play say economic indicators now yeah positive as at now as a MPP yenye duma din yeah, Jato Hono. And a moment, this are positive results. So they should give credit to MPP. Ceciano. 0.4